sebi nipa wonwuye wachichine ade konson go nsem emma o mema o obodi ma fra hihwe mu se ya weti kwa na we na aba weti wurema na we na aba montem hihwe mu se etese sadi ye nananom akonhyefo no ebi na ejina ha no ma okita asesejwa ewo ne nsem wonu apagya ne nsa baako akosoro Abusiafo ene yaba bepiem ewo Gyamadudu Museum a ewo kwa Abrohiman ne due ya yaba bepiem wa haidie odomankoma ene ye nananom ensama hodo mugyaye ebi humfoni na eye nua be me ya wo wa hai obedi anim na me ya disuade a efa statue ya esi yechi hwa eye oba na watene ne nsam die mponti na eye oba ene wo yechi entimi nua kame ho na yenwuram na ye nua be me ni yechi na yenhwe de ewo museum ho. Abusiafo yabo ewremu na kyerese eye pani hwe enye asun etie ohwe nsabo nkum so a emfoyini bi wo hanom a ya trentweye bi aguso na mekasa mekan ya de ya treguso ene say you are here not to be understood but to understand yourself menu akwabena wa hanom boye nkyiremu na yenhunu die nti antweye impo na oba nso ena eda mfoyini so Pacho entry going also then you are here not to be understood but to understand yourself be how we be ni but on tare konti ana the value to be African. Yeah. What's about what you know? Also, then you quit is a question about cosem. You can find your true self, your true identity to be African. So, no internet. I want you to find the value. Another quantia, yeah, before the quantia wants to say, I didn't before the yanko and who they cannot ask before. Ya better was say, ye to so na yen sanhwe near away any. So for your guswa ewo Gyamadudu Museum na chese baby ya bedru die me akra na abom hu kakra kwabena ahanso eye hefa Inti yasa ba ochini kwa das bibini kwa no se den study history to discover how great you once were and the mistake you made. It's about you know as African bibini kwa de ye kwa ichisa kusua bakose ne hu the way an Africans for fast we great and then from so yang say ya yang say tie man so ya bre nti ye kwa ichisa ko find the greatness and mistakes and then from so yang say ya ye bre o ye man so nti yang kwa ichisa ku discover our histories no as Africans nti yang ko nti eye picture ye wa hai na shanso de no ne ntrase aya fena kese bia a ewa menhia nti o saba ochini ko resa kusua sa bakosem na ni African for pass kakaka ne kuku e fa ne from so ya yang sa ya yang sa ebre e wo ye man so nti ko echiza ko hu sa ne ma no as before. Okay, yen santoa yen. Okay, yanko. Ni akabana ahanso treyanse. Sa papa out here na o nipa bia na o gateman power to read Africa especially Asante. Na o comfort. Inti bo spiritual nefska no yo be na wa hoden pa wo. Inti self master so pesa o mo bo Asante pesa o mo ton kwa no. Na o kwa de ne manfo. Inti manfo so mo ntimi no. O mo capture in prison for 93 days. One didi one numinsu. One numinsu for 93 days no still survive here. Inti echire manfo say eya o ne atete bia on be pan mu onwu no echire mo tu me sa on so ba still to baba no ayen hwe still na survive here. Inti echire o yemfumso bi e kan hintasem bi eda di kire ma ofo na misi o misi sa hintasem de kutina babro mu as bi nti we kire ma as nipa babro no me hwe e how ne yawa o na babro no empan ka o hintasem endan di enche nipa na o ye great e o yemfumso bi e kan hintasem e ka de kire ma ofo no misi sa hintasem de kutina no babro Nti se meti ase ya enam se wo voice out ni secret anase na hintasem eno ene de na wie ye eba. De baye. Yenso aso na ye nanti mu biem. Okay, menu ya ba baby yeduru ye mebusa sem busebi. Uhu sa honi ene sa foni gina hi as bibini e den na eba wotrim hu sa honi ni sa foni ya. Esunsun ye be na wotrim. Okay.
honi a mihu yi de ekasa kyerɛ me sɛ ye nananom akɔnhyɛfoɔ no ebi na ejina ha no ma okita asesedwa ɛwɔ ne nsam no apagya ne nsa baako akɔsoro na mehwɛ fam nso a de mihu ɛyɛ abrɔfo anaasɛ broni a ɔno nso ɛda fam mehwɛ aha nso a de mihu ɛyɛ broni a ɔno no okita afena na kyerɛ sɛ ɔde ne nan asi ɛyɛ bibini ɛso de mitumi hu kakra no sa pepepe ye man gana say ya kyerɛ e wo sukum asɔre mi sɛ ye bibi fo na yɛn sɛ hu bibini ana nipa tuntum sɛ nipa tuntum bia ye nipa bonini ana obroni no ana nipa fita no enyame ana de papa nti always no ye hu ya sɛ bibini bia less ana broni supreme nti both physically and mentally no we have been enslaved by the white people nti adi etrimunya nti ha sɛ no nana heman hene a ono si mezan we nti sɛ meti asie ya yen abibifo no ya ma niema bi edidi yetirimu sɛ yehu broni a broni eye kronkron emfomso eni broni ho de mom yen abibifo anase akanfo ye abibifo no anytime bia anase bre bia no yen enamfomso ewo ye ho ana sa pepepe nti sa de nti na ade etirimi no sofo bi a ofira bibre man mu atman engige bra broni a wako ate bibini a wabreti bibifo kuro so nti na hema hene te okoyie ewo afomantema obebe kuhu we no so dan benim so biatme ngige bra broni a defeat bibini abreti bibifo kuro so ohu we no ye ne yapa se oye ohene a no se ne man so Ghana ya so biatme ngige bra broni a wakwate bibini abreti ye kuro so nti hu we no ye ne kra yapa nti no so ba be ye ono so diam konfo be ne wa na okomo heman man we so a ono so waye ne honi ene asedwa bi a wakwate a broni so pete mafone se bibini nipa bonini ba kan humbo ma bibifo na ade bia beba ye kwan mu no ebetima kwate ana ye bo ya mammen ne ya mane ho ban ntina konfo be ne wa aku atia obroni sui okay meda se ye nto aye probo ni so Inti also then walk like we have 3,000 sisters walking behind you. As bibini no wasa hu ochini nkoro nantia kunkun na nanti se wo be apempem ofo na no mento nantia kunkun se kunkun na nanti se wo be apempem ofi ye na no ba mento nantia yan kunkun se ye wo be apempem ebo ye ho ban metiasie ya enti efree se ye behu se ye nananom atimi edi eye abrofo ne so no ne mema ye nya ahoden se ye nante ete se de ye nananom empempem eka ye ho nana sa pepepe wasa hu ochini nkun ade suro bi de mento nantia kunkun okay ye nso ya problem so enti baby a ye dru edan we esi ho ye yatakwa edan bi a ye nananom esi di si ho at the conti a she da si we maintain de kire kwan ne se na bibini enim kwan fa so esi ye dan fa dada na bibini nim kwan fa so ye bibia dada sana boni e ba badi yeso ba ne onu broni klemi se ya bibifo no ye sebi ye ne ye gunia so ba na ntisa na bibini nim kwan fa so sini dan fa dada na yusa atakwa me no enhwene ye dan se ya fe se ya e fa ba ne broni klemi se ya bibifo na ombe colonize ye na omba bidi yeso no e de kwa mo mai ko kyerɛ mo mai ye na de se mo mai de ma ba na mo fa ye se sebi ye bifo ye ne egu ni so ba na nim kwan fa so ye dan se ya e fa dada ni na titini na me hu mfonyi bi wo soro wei emi se ya beben mienu eno so patro ya be abeben mienu patro enemrem kra wasante efide da biam se wure fide da biam wanya de bia wo fie ni ma se eburu ana paye bia na esen fie ni ma titini nyina na adekwa na ye wo han se like it's meant for a spiritual protection. Okay. Inti humu ahobambo. Humu ahobambo. Inti the context is like an inti na ewo hano. E pame humbo ne bia be se wura edan ne mu inti na abeben ewo ho. Okay. Okay. Meda se ye ntoa ye probo ne so. Inti ye ko enim ye ko nsu ebi ho ewa ase. But also there akwa ba ayina so river. Eye nsu bi a ewoda himaima ene museum ni mu. Your friend in a sunsu, but my also friend the healing river depend on GDA. Na ye GDA before GDA ne na nam kwan so. In so way, GDA says, "How be a brabonu."
Now just so become how na be catch nsu so betima ya ama wa na wa ba become how chere nsu na tie ma wi a doroma na wasada ben na to snap menu akukumenu da nsu na se wa nsu no oni mobile money oni bank account no just ke bia na ne snap ne na akukumenu be dan na se e wa ha si nti emre ko nanim no afoforo ba ebegu nsa ba ya amamre e do mahia asem beto ye nananom ani mana sa pepe ba depend o gide ene wiase a Christos abebu o my god obi amfa na gide ne na asem mba so ba depend o gide so ba nko na be kan ha nko ade a betima ya ma o sa pepe na yema wie nko ade a me refuse wo de wase na bebe no yam ko e bi ba ko re kwasoro dan ko dada Sofias na enye ye nananom ene mama ye nto aso nti se emise me hu ni yi a nsuo na ewa ha no nsuo na nti ye be ko nsuo nim be konkora gi ye woro ye na simpa bo ansa na ye tra boto no akoba bia ye koisa bebepe okay o kafra ananom nti ye nko edim nti na me kan se amanfo be kan mo ha o chire nsuo na betima ya mama mo kan wi ya o me da ase nti wo hwe snap we a amanfo ase da amaba be da ase no nti na snappy egu ha si ana nsuo ni efe pagalam se fo ye be se nsuo no nti ni da ho betima no nsuo na man ayeyi okay ma me bi se wasem bi ye hye odomankoma abode de eye fe se de ya ye de ani hunu no mamamra bi wo ho no mo ansa na betumi abehu ye nananom no obeye e na afa nso ye nananom nsuo a eda ha yi e wa chiwade bi a obi nimu a otimi ba edi nsusanso boni bitimi bre nana nsuo bia that's so e wachi ware but because like ye building museum we intimi ka say achi ware inti sebe ya eman bebe na ya oye tebe ya mo hia because museum intinu every daboni bia na every ade bia e besere nsuo no esere ne say e de ya obi a oni ba oba nkwa na ochi ware de ohunu mabo na mfa ne ba ne nche no inti de bia e begu nsa esere nsuo no intimi museum say eman kwa ha emema so kwa fa ha say intimi efe intina de bia no yebegu nsa esere nsuo no okay abusuafo nsuo no na ye twegu a wani ehye no chese eni eye kroje wei ekire odomankoma abode se eye fe na ahotonso ewo mu se de ye nuabe mane kan ye no enipa bebre etumi ba edo mabusade ebeto ye nananom anim eni ti ye da so ewo ya probo a ewo Gyamadudu Museum eso ye nto aso ye open bia na ye friend open kusi ana nana kusi ye che de wi a yetu din e wa kan mama se no mostly account to din egbetu din ye was so many twice wo my Ghana se no but process ni na ye pe ba ye nyina e wan comment na ye nyina wi ye say to din wi a ye peja culture ya se ana peja culture na no se akolo foforo a obo wi ni ntina open kusi e producer pa na so so person ba nso a betima ma oba so sa pepepe I see ntini din ni openi kusi okay yanso ya probono eso ya sabe pm ewa ha na ye bedru ye de mede mani ehu ene se obiti ene hye na kukuo esiso na nipa na o hye ne nsamienu ewo soro ye nua be mai wa ha ide ebesre na wa kire ye mu die nti a nipa iti hye na kukuo esiso ene asante be asante no ahemfo mensa ebi de mo nkwan bo afode ma asante man inti sa ohini we ogene nchin ye fe no na asenso kofo na oyedu makasikese hene inti dencha na santene yentoka bebre na inti first war between Asante and dencha no before some be call no ya muko ebusa na sa mere na okofo no chen na ye oman ekonfo de ma Asanteman before some be call no muko ebusa okofo no chika say before some be dinkonim okonim ohia obi a betunu wase o emon be sine ne mo so say ya amde kuku emo hye be amamene amane e de ama Asante kofo na se muso dwala sa na makọ ekon esan se wo do ma Asanteman hu ntini otunu husi wo e mai sine ne mo so say ya de kuku emo hye sine tire so e ya amamene amane ma Asante before say omo go for the war no after 40 days owu ye e ma Asante so e gene victory e won to kanem it ono so ekwan a ono so de ne nkwa ebo afode ma Asanteman eno no okay me hu enua bi se egu kukuo ni ma kojan eboso eno so we ni tre amamene nduru a omudi kukuo no e ya amamene amane ma akofo no se muso dwale ya ansa no makọ ekon no nti na edi we edi tre okay ena enhweye bi nso e wa hanom eno so gina ho ma enho abakosem kakra bi na ya bantofa e dia asi ho no okay ena ye ntoa ye nante so I'm
ha yedri ha so ehefa. Okay, baby, I agree. Then be a yes, yeah, represent ship, no. Until we represented the first ship ever be arrived in Africa by the Portuguese, no. Na ship, no, it is ship no deemed to be deemed. To young upon the apparent Jesus of Lubeck. The first ever to arrive in Africa. I'm by an claiming say, by some better year before an year count for you, better year, Yamsum. But my junior Mokman, Yamsum to now, on my better, or the different mission by Inti bishop of Lubeck Kunuma, you find out the year after me claim some better year, Yamsum. Inti uncle find out the year shipping. Okay. Yanshay. Hey, we are civil. Inti our shipping, ship of Lubeck and Monsha, the year after claim some better Yamsum. Omochi, in an anum, at a trauma money, at a trauma night, Paquamu shipping say ya. Maybe 2 months, 3 months, a year. She ya firm. The my after me claim so much Yamsum. What did you where you doing? They be away be our shipping. Say ya, and my packing the pack. I'll go shipping. Say be nipper one way. What is any? I the console going in same. And my own memo. Over the map frag, show me say ya, wait qua. Na we neighbor, wait you rema, na we neighbor, Montam Shimusi at Sessadi, a good shipping. Come so do destination. Okay, inti ye share any payer a wahaya or modoso pa. Yama number be I chase any padodua to me, enya or more shipping na. Ye di we no represent how keke on pack your mugu shipping. It's no modos, in more history, no more can history be na ya on check, yet the we are na yawa modia far more shipping inside the way to my yawa modi yenanum a foul shipping. Sebi to nipa. Shipping museum ya empamfa. Me who honey be na ewo gate na no so bad time wonye mumpo eno so there o mo titro mo sa gu shipping mu sabi untim tini pase ye gu shipping no ntina mo ho kiro mo se na ebiye apemfo we me hu oba wonye mu na amafo ho kiro apemfo yin front na pese okun eje no ho eje ne ba won ye wo e ba bonte ntina pese okoje no ho ipia ba bonte no nsane na yin na pese omonko eju omofa ho die fish binum eba bonten so omo antumi ade wo okay nti abusuafo sa de ye nuabema no etwem e wa hanom ne jese se aha ayare ho sempa wo se de ye mpanimfo ebi mu papa ebi num nuamema ebi num maame ene omabusua ne ye de omahye ye dan kese yi mu egina honom e mahyepo a jese omo bra na asefem ye nananom abre ye ntoa ya na montuo no eso ya beduru ha se nsuso I say Akwa Bahemai Ancestral Memorial Garden. Inti hasene some special garden bi na some special say bi a ye ama ye nuanoma amakodobu man so no mogi se o ma chifiri abibre man mu special garden hasene no inti bi mi prefer say omu wu a omo show mo body no into so na mo fa mo nso no embra na saso maybe see in the man inti ye provide has be them say obi bia wo bi man so person ne nso emba ni chebe sie nko ade provide sustenance on monfa monso embra omachi emba be sie wa hase inti nipa me no de mo de aba be sie for right now. Okay, na che say ye ma me ne ye busun a omakodi broni man so no sebe say yame to ne nsa fra wa na se na nanom je okra free wunsem na pese ye nkora wachi yi a utumi ba e ma ye kora fefefefefe e wo aha no inti nipa tu de mo de aba first person ne buy e Renard View Hall last 3 years ya and Renaissance the buy my sin wa hasi de man we de o my see de man no baba ko no yantima anya ne phone on de o my pete ne so no egu asase no so de man no depend the way of person ye won so no de man. Okay, enu nti abasa na e ya dehye nko a e na ye gi wo mo e wo ha na se obi bia o ye me can say bibini bia o gi se the chief be my nko na person de ne so mari chi ba nko dia ye ne dia ba ne ya ama. Okay, ye nto aya problem so abusianfo ya ba be piem enso e wa hanom na de mehu ye ginyame ahyanso de a e wa hanom na mehu se ye numbers bi e wo ho a entwe ye wo so ye nua be ma kwabena wa ha de ya be ma na kire yen ase nti menu ya ba ye ka ginyame no e de ne ba otire menu ya ba ginyame ase kire no e de ne ba otire de ye yina nim about ginyame. Okay, ginyame de minim e kwa ya kire wa hanom nyame dua
Okay. Gyame no de aye ni say na friend gyame say gy onyame nko a. Ba gyame na checha say gy wu nipa no gy ufa oyame su. Okay. Before so be for just a wo fa oyame su. Ti gyame no asechire wo Gyamadudu Museum de ene say just a wo fa oyame su. Okay. And before so be for oyame su no e wo mredo bia ye fa so de boy bra. Aye furu si gya no. Okay. Gyame sembo no edian kasa enim no nkwadua anan medua because sa mredo wi bata gyame wi ho na wo do bo bra se nipa. Enti wo furu si gya no awa bra bonum enti de fa ne nkwadua na medua no. Enti mredo wi ene boy bra no. Enti yede wi repent se gya no ye furu se gya no enti we sa free ni hini ida ko asoro enti yede represent numbers represent sa gya no enti gyanyame egina honom amanyame dia no numbers ya egu eye screen isu ya na se asansudie isu yi ekire anamontu eye ndidiso a wasa wonfa so na watumi ama gyanyame na asansudie adimu asana wanya oyamisu inti ya sha asa ye hu 10 ye hu 9 ye hu 8 ye hu 7 6 5 4 3 2 1 0 inti numbers nenso ene ntwere ye wase no asetwere ne se inti numbers no ye first stage a de fro se gya no ebe ye 10 so fancy nipa ya obo about you ase no one of the most important thing in life e nipa gya no so one maintain nipa gya no both physical and mentally healthy na our brabo no the ocean our brabo no won enka inti depend the way we didi the way we maintain what says body no we ase no first stage in life our brabo no e body mean you about ebia what that you say o person obey o man Ghana a president now one maintain body now one didi ni kwan so a one show who so yeah the ocean no untimi gani the open no okay and next stage then transformation suban sesa o yankopon bo nipa suban obi suban ne nsa so depend on the pan say bo so suban free boni akopapa na papa akobona na bo so suban free sad eda ko good mood me depend on transformation so me ti asie ya wo hwe wo nipadua ne so bo physical ene o spiritual na say suban ya wo mu ne de wa bontene na wo san so hwe wana montu obi a wutu bia ye se de be ya de wo pe bia wo nsa ebeka eno eye 10 hodom 9 so me hu say o maturation so die bi e wo ho no na ntwe ye bi wo ho e ho nso kire say ye through 8 eye thought okay thoughts we are so bra ye boy ade bia opeso yin abrabo no odi kan tanase enya adwen na sanse di kan dwen ade bia opeso na abrabo no ansa na watu ho na mo inte e bia wadwen se opeso bibia ye di ya obedi kan ya adwen na ansa okay inte e bia wadwen se opeso otoka inte obedi kan adwen ka kro opeso otono okay ene ye thoughts no okay inte no imagination no thoughts no bedi kan yesusu ade ne ho bedwene ho na yakọ 7 imagination then wadwene no bo susu ade kono o woni so you picture that thing in life opeso no bo susu ade kono e woni so that's imagination okay why imagine we no ona siche den ade na wasusu we no e papa na ye bone yakopon de obia epe ahye ne nsa inte depend say obo make o tracks and this stage we den justice kan hu so brabo ye boy e si kan dufanu ade bia we bia kan hu se e din a obebu ho aten da ache inte ade bia we be fa prepare yo na bo obra that's your justice and you say den law what me can say me de me painti inte me painti e be de me pe inte e din a o man ga na o man bia wo na emra e wo ba bia ye o man Ghana because nobody is above the law inte obi e o mra udisu and you ask no mo say wo ni adwene na so if you don't have the wisdom, how can you tell for your destiny? So ni ajene na obere tema ama ho ansa o brabum. To ji wa ajene ansa o tema ma destiny. Okay. And as our ajene ko dia obenye osumdwe. That's your nature of God. Peace. And I am media or yakwa. Yam bitima yan yam bitima yam yam bitima dua yam e obibia nti yam na hwehwe no yam bisunu one wara wangasa nti yam no dia obitima yam obitima yam. Nti eno so no e wa ha sei. Okay. Okay. And a days be any day or match wa hasi. Okay. Into Thursday and Saturday. Thursday, Tuesday, Sunday, Friday. E honso chese. Among the days ni na won say yaw na yaw nkona e say. We say din bia kososo ya kodwo kabena but Thursdays born no yini kwa yaw ho ni ya na yaw because saw mamra no obia mu. An pon bo obia no o ma obia wisdom no. An obia so edi emra so wiase. Okay. Okay, enti yantu aya problem eso nyame dia ananse nyame enkwadua. Okay, tree of life yantu aso.
namuna nase anu woso weneje amseje adia kadiso namuna nase ona nase monyina ya maye watene funa da kwa maye anase atitia champo anadia kanisa mo namuna nase woso